Uzukholwe igcokama elisha libuyisa ngomshosho. Awubona kuphila kufinyela khona lo muso njalo manje ubungelalani-ke uMathinta wacebisa uNtombizi mqamela amahlakha abanye baqamela imali ethi bowazi ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukutshela ukuthi nenhlahla ngane kwethu ngoba njengamanje usethubeni lokuthi subscribe, share, uphinde ucommente futhi kanti uma subscribe ayikho imali yakhe ehambayo kodwa-ke usukwenzela ukuthi ube uwena wokuqala uthole notification uma-ke sikufakela ividiyo. Igcokama elisha selisenzele izimanga lafaka laphana umshovu. Uzokhumbula ukuthi umshovu namhlanje ubekade zala umshovu lo oyigida ngoma lakhe ubeke esemfaka ne-background ebe isimdonsela amehla abantu bajabule kakhulu abanye-ke basebemangala bathawu kodwa mtho lento osuyenza kusekhona yini ukubukisa abantu bathi mina ngizokusurprise ngewindi le-aluminium, abanye bathi ngizokusurprise ngesicapha, abanye bathi ngizokulethela ama-blocks wemshovu ukwazi ukuthi wakhe kodwa-ke abanye kube seprinteka isithombe esibi ngeqhawe lakhe umthandeni laphana. Uyayibona nawe ithombe ngane kwethu laphana-ke kwathiwa hawu into egqoka uTurum wonke impahla umshovu begqokile abantu bachaza ukuthi-ke ziyabiza ngendlela yokuthi-ke usengabe usewakhile uTurum laphana-ke namabhodlela-yo-ke iHennis babe sebethi hawu cha belingaphuma iwindi le-aluminium lana. Mina ngane kwethu ngiyafisa ukuza uvo lakho-ke ukuthi wena ucabanga kanjani. Ungakhohlwa ukungilandela enkundleni zokuxhumana ibambe lana namuhla sabo.